Dobroveče, dragi YouTube followeri. Večeras je navečerje rođenja Gospodnjeg po Grigorijanskom kalendaru. Većina pravoslavnih crkava slavi ovo navečerje baš večeras. Samo jedan mali dio, i to većinom slovenskih crkava, slavi 7. januara, odnosno 25. po starom kalendaru. Po novom je 7. januara. Datum nema ništa sa spasenjem duše. Svima vama želim srećan Božić i blagoslovljenu Novu godinu. I da znate da Bog je onaj koji postoji, on se nije rodio, on je samo primio tijelo, znači drugo lice Presvete Trojice, Gospod Isus Hristos, on je primio tijelo, ali Bog je jedan. Mi, pravoslavni hrišćani, vjerujemo u jednog jedinog Boga, u Presvetoj Trojici, Otac, Sin i Sveti Duh. Međutim, niko ne može da tvrdi da postoje tri Boga, nego samo jedan Bog. Volimo sve ljude i ovo je poruka da volimo i one koji nas ne vole. Onda smo pravi vjernici. Ako volimo samo one koji nas vole, onda smo licemjeri i onda ne možemo se nazvati ni vjernicima, ni hrišćanima. Bog je stvorio čovjeka da bude na pomoć drugom čovjeku. Svaki čovjek se oslanja na drugoga. Znači, šta znači drug? Moje drugo ja. Šta znači prijatelj? Onaj koji mi prija. Budimo drugovi, budimo prijatelji. Volimo jedni druge. Poruka mira za vrijeme Božića mora biti istinska. Znači, ako nekom pružimo ruku mira, ruku pomirenja, to ne znači reda radi. Volimo i one koji nas ne vole, kako to kaže jedna stihira u vrijeme ovih bogosluženja. I vama koji slavite Božić po Grigorijanskom kalendaru i vama koji ćete slaviti po Julijanskom kalendaru, koji je i također ispravan, jedan i drugi, u stvari aritmetički oba su neispravna, ali to za crkvu nema nikakve važnosti. Želim srećne praznike i Božji blagoslov. Neka vas Gospod ukrijepi, blagoslovi i čuva. To all my friends who celebrate Christmas at this time, I would like to wish you a Merry Christmas and Blessed New Year, Happy New Year, that you will accomplish all spiritual achievements during this time, and may God safeguard you. Be positive, be in peace with God, with each other, and with yourself. Make peace everywhere. May God safeguard you and bless you. Amen.